Uyu wa gatatu mu Rwanda habonetse abantu 7 basanganywe coronavirus mu bipimo 2059 byafashwe ku munsi w'ejo mu gihe umuntu umwe ari we wasezerewe mu bitaro nyuma yo gukira. Abanduye bose hamwe ubu ngubu ni 346 barimo 7 bashya bamenyekanye ku munsi w'ejo, abakize ni 245 barimo umwe mushya wasezerewe ku munsi w'ejo, abakirwaye bagikurikiranwa n'abaganga ni 101. Nta muntu urahitanwa n'iki cyorezo mu Rwanda. Ibipimo bimaze gufatwa muri rusange ni 62,502 birimo 2059 bishya byafashwe ku munsi w'ejo. Muri iyi minsi abarwayi ba coronavirus barimo kuboneka biganjemo abashoferi b'amakamyo yambukiranya imipaka ndetse nabo bakorana. Abaturarwanda barasabwa gukomeza kubahiriza amabwiriza ya leta, hitabwa cyane cyane ku gukaraba intoki kenshi n'amazi n'isabuni, kwambara agapfukamunwa n'amazuru mu gihe umuntu avuye mu rugo cyangwa se ahuye n'abantu benshi. Ibimenyetso bya coronavirus birimo inkorora, ibicurane, guhumeka bigoranye ndetse no kugira umuriro mwinshi. Yandura binyuze mu matembabuzi aturuka mu myanya y'ubuhumekero. Uwagaragaza ibimenyetso cyangwa se akabona ubifite asabwa kwihutira guhamagara umurongo wa telefoni utishyurwa ariwo 114 cyangwa se kohereza ubutumwa kuri WhatsApp kuri 0788 20 20 80. N'abaminisitiri yateranye ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa gatanu muri uyu mwaka yemeje ko amapikipiki atwara abagenzi mu mujyi wa Kigali no hirya no hino mu gihugu azongera gusubukura imirimo yayo nyuma y'amezi arenga 2 ahagaritse imirimo. Ni ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu nibwo aya mapikipiki azasubukura imirimo. Minisiteri y'ubuzima yanatangiye igikorwa cyo gupima abamotari cyangwa se abatwara abagenzi ku mapikipiki, kubapima coronavirus kubera ko bagiye kujya bahura n'abantu benshi. Iyi minisiteri yavuze ko izashyiraho abantu 1,000 babanje gupimwa mbere, ubundi bagashyirwa hirya no hino mu mujyi bakajya bapimwa mu buryo buhoraho hagamijwe kureba niba nta wanduye muri bo kugira ngo harebwe niba iki cyorezo cyaba kitari mu baturage. Hagamijwe rero ko amapikipiki azongera gukora ariko hanirindwa icyorezo cya coronavirus. Urwego ngenzuramikorere RWanda ku mugoroba kuri uyu wa gatatu rwatangaje amabwiriza akubiye mu ngingo 7 abamotari bagomba gukurikiza nibasubira mu mihanda. Abamotari n'abagenzi bagomba kwitwaza imiti y'isuku yabugenewe izwi nka hand sanitizer kugira ngo basukure intoki n'ingofero cyangwa se casque mbere y'urugendo. Kubw'impamvu zo kubungabunga isuku, abamotari n'abagenzi bagomba kuba bafite agatambaro ko kwambara imbere y'ingofero cyangwa se casque. Abamotari n'abagenzi kandi bagomba kwambara udupfukamunwa uko bikwiye nkuko biteganywa n'amabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima. Abamotari bose bo mu mujyi wa Kigali bagomba gukoresha ikoranabuhanga rya mubazi ndetse bakishyurwa hakoreshejwe ikoranabuhanga nka MTN Mobile Money cyangwa se Airtel Money. Abamotari bo mu ntara bazatangira gukoresha mubazi nyuma, ariko nabo bagomba kwishyurwa hakoreshejwe ikoranabuhanga nka MTN Mobile Money cyangwa Airtel Money. Abagenzi bashoboye kwigurira casque zabo bwite barakangurirwa kuzigurira bakazikoresha igihe cyose. Abamotari kandi bagomba kubahiriza gusiga umwanya hagati yabo aho baparika. RWanda yavuze ko utazubahiriza aya mabwiriza azabihanirwa n'amategeko. Reka dukomeze n'aya makuru tubabwira ko ku munsi w'ejo urukiko rusesa imanza rw'i Buruseli mu Bubiligi rwatesheje agaciro ubujurire rw'umunyarwanda Fabien wakatiwe n'urukiko rw'iremezo rwahuye i Buruseli gufunga imyaka 25 mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize nyuma yo kumuhamya ibyaha by'ubwicanyi no kugambirira ubwicanyi nk'ibyaha by'intambara ndetse n'ibyaha bya jenoside yakoze muri jenoside yakorewe abatutsi. Mu kwezi kwa mbere abunganira Neretse bajuriye iki cyemezo, ariko ku munsi w'ejo urukiko rwanzuye ko ibi byaha bimuhama ku tariki 19 y'ukwezi kwa 12 umwaka ushize. Urukiko mpanabyaha rwo mu mujyi wa Buruseli mu Bubiligi nirwo rwaburanishije Neretse rumuhamya icyaha cya jenoside n'ibyaha by'intambara. Yashinjwaga ibyaha 13 by'intambara na 3 byo kwica muri jenoside yakorewe abatutsi. Ibyaha yarakurikiranyweho yabikoreye Nyamirambo ndetse no mu Mataba mu yahoze ari komine Ndusu ni muri Ruhengeri hagati y'itariki ya 6 y'ukwezi kwa 4 mu 1994 na 14 y'uko kwezi kwa 14 y'ukwezi kwa 7 mu 1994. Yarezwe gushishikariza abasirikare kwica abatutsi aho 13 biciwe Nyamirambo. Yanashinze umutwe w'intera hamwe mu Mataba aho intwaro mbere yo kugaba ibitero ku batutsi, ariko akanabaha ibihembo by'amafaranga.
icyemezo cy'urukiko rwa Buruseli cyo gukatira Neretse imyaka 25 y'igifungo cyari gifite umwihariko kubera ko n'ubwa mbere Ububiligi bwari bukurikiranye bukanahana icyaha cya jenoside hashingiwe ku itegeko rihana. Afite imyaka 71 y'amavuko, yafatiwe mu Bufaransa mu 2011 aho yari atuye kuva mu 1997. Yoherejwe mu Bubiligi kubera ko abazamuye ibirego yashinjwaga n'Ababiligi. Mu bo yashinjwaga kwica harimo Ababiligi abo mu muryango wa Claire Beckers wicanywe n'umugabo we Isayi Bucyana ndetse n'umwe mu bana babo hari ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 4 mu 1994. Umuryango wa Beckers uvuga ko Neretse ari we waranze aho bari bihishe kugira ngo bicwe. Neretse yabaye umucuruzi ndetse n'umukozi mu nzego za leta, aba n'umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'amakawa Osir Cafe hari hagati y'umwaka w'1989 n'1991. Yabaye kandi umusirikare mu ngabo za leta aho yari afite ipeti rya lieutenant. Mu yandi makuru tubafitiye, hari impuguke mu miyoborere na politiki zisanga igihe kigeze ngo kubazwa inshingano no gushyira imbere inyungu rusange bibibe umurage kubabyiruka. Ibi barabitangaza mu gihe nyuma y'amezi 3 habaye umwiherero wa 17 w'abayobozi hakomeje kugaragara ikurwa mu nshingano ry'abayobozi batandukanye. Divin wayo arakomeza. Mu mwiherero wa 17 w'abayobozi bakuru b'igihugu wabereye mu kigo cy'imyitozo ya gisirikare kiri Gabiro mu karere ka Gatsibo, nibwo Perezida wa Repubulika Paul Kagame yahishuye ko mu nzego zinyuranye agiye kuba impinduka mu buyobozi bwazo ndetse anasaba abaziyobora kwikubita agashyi. Kuvuga mbabwira ntya biramfasha ndinigura, ariko more is coming. Ndaza kwinigura mu bikorwa karaza kubabaho rwose, kandi ndashaka kugira ngo bizabe nababwiye nabararitse. Ariko muri uko kubararika ndanabasaba, ndabinginze, ndabasabye mayors, abayobozi b'ibigo, abayobozi ba minisiteri, abayobozi b'inzego, ndabasabye, ndabinginze ngo dukore neza ibyo tuzi neza, ibyo tuzi bifite inyungu kuri twe twese, ndabibasabye. Nyuma y'igihe kitageze no ku byumweru bibiri atangaje ibi, Perezida Kagame yakoze impinduka muri guverinoma maze tariki 26 Gashyantare 2020 ashyiraho abaminisitiri 5 bashya n'abanyamabanga ba leta 4 bashya n'undi umwe washyizwe kuri uwo mwanya avuye kwa minisitiri. Tariki ya 9 Werurwe kandi umukuru w'igihugu yongeye gukora andi mavugurura, maze Dr Ngabitsinze Jean Chrysostome wari umudepite agirwa umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi. Madamu Bakuramutsa Feza Urujeni agirwa umuyobozi w'ibiro by'umukuru w'igihugu asimbuye Madame Ines Mpambara wari wagizwe minisitiri mu biro bya minisitiri w'intebe ushinzwe imirimo y'inama y'abaminisitiri. Izi mpinduka mu buyobozi bwa zimwe mu nzego nkuru z'igihugu ryakurikiwe n'ihagarikwa ku mirimo ry'uwari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ndetse n'uwari minisitiri w'umutekano General Patrick Nyamvumba. Abayobozi bombi bahagaritswe ku mirimo yabo mu kwezi gushize kwa 4. Ni mu gihe kandi mu minsi mike ishize uwari guverineri w'intara y'Amajyepfo Emmanuel Gasana n'uwari guverineri w'intara y'Amajyaruguru Gatabazi Jean Marie Vianney bombi bahagaritswe ku mirimo yabo. Dr Eric Ndushabandi, impuguke muri politiki n'imiyoborere, avuga ko impinduka nk'izi zishimangira ihame ryo kubaza inshingano buri wese. Umuntu ahita abona generasiyo y'abayobozi bamwe benshi bari mu myaka imwe. Icyo mvuga ni iki? Icyo mvuga ni umuntu ushobora kuba yarabohoje igihugu, yaragize uruhare rukomeye ndetse muri iyo nzira, ariko nyuma yaho victoire cyangwa se insinzi ukibagirwa ko ari insinzi uri kurira abaturage ko bari batsinda. Noneho uvugira ngo igihugu hari ibyo bikigomba wowe nk'umuntu ku giti cyawe, ndetse bikagira naho wabyiha kubyo warushinzwe bya rubanda. Kenshi udafite ubuyobozi bureba bukurikirana, ushobora kwibagirwa ukirara ukagira ngo babandi bari muri ya generation baracyafite ya ntumbero ushaka gushira imbere. Bifata imbaraga nyinshi rero. Bitandukanye na mbere aho benshi mu bayobozi beguraga ku mpamvu zabo bwite, ubu benshi muri bo bahagaritswe ku mirimo yabo kubera guteshuka ku murongo wa politike n'imiyoborere y'igihugu, abandi bahagarikwa kubera gukorwaho iperereza ngo hamenyekane ukuri ku makosa cyangwa ibyaha bakekwaho. Kuri Dr Ndushabandi ngo ibi nabyo bishimangira ihame ryo gukorera mu mucyo mu miyoborere y'u Rwanda. Bafite bigaragara ko ubahaye agaciro cyane abo washiriyeho ubuyobozi ndetse nabo uyobora. Muri iki kinyejana rero cy'imbuga nkoranyambaga ubuhagaritse speculation nyinshi, ubuhagaritse amagambo menshi n'ibisobanuro.
noneho wajya kureba no muri profile ya ba bantu wabajije inshingano zabo ugasanga zitaruzuye neza, ugasanga ari inzego zitandukanye, ugasanga n'abantu bafite background zitandukanye. Biba bivuga ko icyemezo cyabaye objective cyangwa se cyashingiye ku bintu bifatika, ndetse witeguye no gusobanura imbere y'abaturage, ndetse byajya no mu bucamanza cyangwa se iperereza rikorwa ukavuga ngo mbifitiye gihamya koko ko umuntu yateshutse ku nshingano ze. Umwiherero w'abayobozi bakuru b'igihugu w'uyu mwaka wabaga ku nshuro ya 17 wari ufite umwihariko wo kwitabirwa n'umubare munini w'urubyiruko ugereranyije n'indi yawubanjirije. Kuri Rwibutso Judith ndetse na Hategekimana Jean Baptiste ngo impinduka zawukurikiye zikubiyemo andi masomo ku babyiruka. Binyereka aho u Rwanda rugeze, bikanyereka n'icyerekezo u Rwanda rwifuza. Iyo igihugu cyamaze gusobanukirwa icyerekezo cyacyo, niho usanga hari kureba kuri buri nguni, kureba kuri buri muyobozi. Nk'urubyiruko rubireba uko biba, bintera kwiga, mbikuramo amasomo menshi cyane. Amasomo avuga ngo ejo bundi ndi urubyiruko, nta wamenya wenda nzahabwa inshingano. Ese ndiga accountability cyari cyo nkiri aho ngaho, ndebera kuri example zibirimo kuba, kugira ngo nibure ejo bundi ningirirwa icyo cyizere nzagihagararemo neza. Ubwo rero urwego uhawe rujyana n'inshingano uhawe, kandi izo nshingano zigakomera kuruta wowe, zikanakomera kuruta amarangamutima yawe. Iyo ubihagazemo neza rero ntekereza ko uba uri kumwe n'u Rwanda ndetse n'imiyoborere myiza turangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Agaciro k'umuntu ntago ari imyaka afite. Umuntu yaba afite n'imyaka 2, 3, 4, 5, 10, 20 akagira ikintu kinini ageraho. Vuga ngo twege tukiri batoya naho turi mu ngero zitandukanye, si ngombwa kuba ari umuyobozi gusa ngo uhagarara urwego runaka. N'umuyobozi kuri business ye agomba kuba intangarugero ku buryo inshingano zuzuza mu buzima bwa buri munsi. Kimwe nuko umuyobozi ashobora kuvaho yarari nyuma yuko hakozwe igenzura ugasanga wenda yanarenganaga, akaba yahabwa n'izindi nshingano provided niba afite ubushake, afite n'ubushobozi kandi yumva neza ibyo akora. Mu bihe no mu buryo butandukanye, Perezida Paul Kagame ntiyahwemye gusaba abayobozi mu nzego zose kwirinda icyo yise imico mibi ituma batuzuza inshingano zabo uko bikwiye. Ibintu yongeye gushimangira mu mwiherero w'abayobozi wabaye hagati y'itariki ya 16 na 19 Gashyantare uyu mwaka. Izi mpinduka zibaye mu gihe u Rwanda ruri mu mwaka wa mbere w'icyerekezo 2050 nyuma yo kugera ku musozo w'icyerekezo 2020, ndetse hakaba habura imyaka 4 ngo gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere NST1 nayo igere ku musozo. Divin Uwayo, Radio Rwanda.